Ngiyabingelela kumkhanya kude TV. Ngibingelela abaviewers njalo umkhanya kude TV bafowethu. Thanks to uKhulekani owaNyambose, thanks to uVusi bafowethu, uBhebhe nabaphathi bafowethu bomkhanya kude TV. Nakunina nje ama viewers siyabonga kakhulu for the opportunity. Subscribe bani ke bafowethu and follow ya ni like bafowethu ni comment. So uSthembiso Xelelo once again ngisaqhubeka nje bafowethu negeme noma nezinto bafowethu ezenzeke ngaphakathi ejele yabo ezenzakalayo nje ubona ukuthi hayi cha kudlalwa ke la yabo akudlalwa ngempela la hey I remember omunye umfundisi ebesinaye ejele ngithi mina ungifice sengingaphakathi uke waduma kakhulu nje because icala lakhe ngithi kwakula ko 2018 ngoba ngicathi wagwetshwa yena ngo 2019 ya unyaka uqala mhlawumbe wagwetshwa la ngo February 2019 shuthi nje icala keleke lathi nje impela ukuba sematheni icala lokudlwengula ingane ezu5 ezincane so kane ezu5 ezincane so khambe wahamba nje uthi icala nginathi besilibona ku TV singaphathi sisho sithi hayi lo uyeza la uyeza la sisazoke sizwe kahle ngalodaba la ukuthi wayenza kanjani lento yabo sasazi ke vele ukuthi no ukhona use medium A yabo usatokile medium A party sesemlinde manje thina ebhantshini ke ukuthi awuyeza la uzogwetshwa lo muntu uzoshawa ngeminye iminyaka lo muntu abelungu bazombulala ngeminyaka so sithe sithi siyabona ku TV ngonunye ilanga icala lakhe ugwetshwe olife abawu5 hayi shuthi ingane ngayinye nje imgwebo udili kajele ingane icala nje lengane lokudlwengula ingane ngayinye namgwebo udili kajele I remember lo mfundisi hey wayewundabuze kwayo nasejele amaphoyisa abafethu awayebizwa ngapha nangapha amaphoyisa umfundisi wenze njani umfundisi yabo so ufike ke wahlala endlini ebengihlala kuyona umbhedi wami bengilala mina embhedeni ukhona imbhede ngama double bunk neyama triple bunk ejele ngala emasayidini kuba imbhede ama triple bunk bese ukuthi part nendawo ama double bunk so mina nganganawo umbhede osesayidini because nami ngangakabi naso isikhathi eside kakhulu ngifikile ngihlala kuleyo ndlu ngoba imbhede phela osesayidini uthola ngokuthi mufika nje uzoqala uthola umbhede part nendawo indlela okwenziwa ngayo endlini xa uthola umbhede part nendawo osesayidini uzothola mhlawumbe kuthiwa khona umuntu use ngathi mhlawumbe kuphuma ama transfer kwavuleka imbhede kanjalo bese kuthi labantu abaphathi nendawo bangenele ukuzeni kwenze ukuthi abafika bezokwazi ukungena phathi nendawo so ngangilala kulo mbhede part nendawo kophansi la ngaphezulu kwami elala ngaphezulu kwami lo mfundisi elala kulo mbhede ongaphezulu kwami so into efike yazizwanisa naye sazwaniswa ukuthi umfundisi phela wathi mefika naye wafuna indaba yenkonzo because bengikhonza nami ejele ya ufika wafunda inkonzo ngoba nami bengibizwa ngumfundisi ejele umfundisi manje uyaza nje ukuthi umfundisi nje ukuthi awu uyangibuza ukhonza wapi ukuthi mina ngizokukhombisa enkonzweni yabo ngesonto hayi sazwana kanjalo kukhona nabanye nabo abafetsheka ngibaficile ababekhonza ngaphakathi sazwana nje naye kanjalo so lento le bengiyibuza nje ukuthi hey lo mfundisi uzengadlwengula ingane ezu5 hey 5 wonke shuthi lento beyenza nje ngokuphindelela uyabona uthe ngene ilanga siyixoxela nje naye sesijwayelene kakhulu ukuthi into engimangaza njalo mengidlala iTV uyayibona into kunalento ebejwayele ukudlala ekseni lethi igama lami ngingununu uyayibona le nto leyo nawe lento engathi upopayile yabo uthi hey emakhaya hey uyambona ununu umkahle kanjani ununu ngithi mina ayibona ngithi mina ayibo hey umkahle ununu umkahle kanjani manje ununu uthi isilwane selithi igama ngiyacabanga ukuthi ama-viewers ayasazi leyanto yabo hey ngithi umkahle ununu hey yabo ngaqala ngambona lo muntu lo hey shuthi unenkinga ngempela lo muntu yabo
So mina ke bengigonze kakhulu ngoba bebone ngathi ukuthi bengibona ngingasiyo umuntu ojudgmental yabo. So ezinye inceko nje benakho ukuthi hayi yabo khona nje inceke isesihlana futhi endlini ayithi hayi lo angifuni ukukhuluma naye kakhulu lo mawagaye lo mina right bengihlala nawe yabo. So ngisho ubonje mina angikho judgmental so so bengivulela nje isifuba sakhe. Uyabona futhi uma ngidlala oyo TV kanje lezinto zezingane yabo phela nje lezo zinto niyebo ukuthi usuzazi nangesikhathi ukuthi kusezongena umuthi manje yabo. So masibona lento engidlala lezinto zezingane unokuthi ancoma ingane uthi lengane uyayibona ingane mhlawumbe no 6 years 7 years ethi uyayibona magayi buka imkahle kanjani ithi mina hayibo ingane encane kanje emfundisa ethi hayi iyakhula ngisho ngithi lo muntu one day wahamba angazi futhi wayitshela nje ukuthi ufuneka ngitshele yabo uthi yabona magaya mina ngivumelekile yabo ngithuka ukuthi uvumelekile ukwenzani yabo uthi hayi ngivumelekile mina yini engcono magaya uthi uhamba ubulala abantu onokuthi uyidlele nje yabo futhi usho khona ukulala lokho uthi uvumelekile ngithi mina uvunyelwe ubani ukwenza into kanjani kodwa ngithi yabo mina ukusekhuluma nje ngoba ngisho ukuthi umuntu wayesekhuluma nje nomini lento beyiphika uyayiphika kwabanye abantu but kumina yabo hayi engakayi yabona ngivumelekile mina ngivumelekile emkhathini ngithi mina emkhathini wawuyonzana emkhathini ethi hayi ngeke uzuyazi understand-eke leyo nto makhaya kodwa nje ngivunyelwe khona ukuthi ngiyenze lento yabo ukuze nami ngibe nemali yabo no ngabona ukuthi lento le inobusathanism phakathi understand naye ke lo mfundisi engikhuluma ngaye asihlalanga na isikhathi eside kakhulu wathathwa wayiswa kweleli jele kuthiwa iBhongweni waya khona yabo ngoba ngangimbona nakonti yabona umuntu yabona kunezinto ezenziwa abantu wena Vusi zithuse yabo ukuthi umuntu ngayenza kanjani into kanje. So ukukhuluma nami lo mfundisi kanje ngabona ukuthi yazi nginabantu abenza izinto because bapossessed nje yabo ngoba ngempela kunezinto ngisho siyibona ku TV amaqala enza ku TV uthola ukuthi icala linyantisa igazi kanti umuntu upossessed yabo cabanga ukuthi ethi umuntu uvumelekile ukudlwengula ingane wangitshela nani ukuthi kulezi ingane lezi khona enye ezalwa omunye enye intombazana ayithanda bese afunda esikoleni uthi ngiyayibona ukuthi izoba njengonina wayidlwengula leyo ngane uyabona ukuthi upossessed umuntu. So wagcina ethathe yona eseBhongweni ngesimo unothi uthi wayehlupha ejele ngesimo seminyaka ayishayayo lento ukuthi kuthiwa hayi eBhongweni kuyabo kunezikhala so akufinishe lozoyikhala wathathwa eseBhongweni. Uyazi maye kuwe lapho wabuya lapho usubonda useyahlanya ke manje useyahlanya stage wangabuye wazohlala lesession futhi ngihlangana naye bese ngimbone esontweni futhi awusubuyile after 3 years awusubuyile sekubuyile makhaya right ngibona indlela asenza ngayo ukuthi hayi akusayena umfundisi engimaziyo yabo. And into engimangazayo manje use-actiswa uyabona usenobugeyanyana ke manje usenokugobisa isandla manje yabona ngithi mina kwenze njani mfundisi yabo ayimuntu manje ngathi uthi ngayilinganisa kanjani lenswa ilaba abantu ngithi mina yini ngabona hayi manje yena usana lento uyangikhumbula uyabo uzangibona but umqondo wakhe nawo ngathi uthi phithithi but ufuthi ungathi usenalo moya wobutabaneke manje nje impela ubone ukuthi hayi inkosi impela ngoba ngeke ngezwe negemekemana ukuthi engathi kukhona ukulalaleka impela yabo. Angikhulumi ke njalo mina ngomuntu lo muntu engikhuluma ngaye umuntu ongayishaya inombolo futhi elalwa abantu abangayishaya inombolo. Ngithi wabona umuntu kanjalo manje hayi ukuthi uzodlungula umuntu uyena ofuna abafana ejele kunabantu abanjalo ke ejele yabo. Ngiyabona ngiyazi ukuthi ukhulume ngalento ukuthi umuntu bayashelwa abantu beshelelwa ukuthi loyo oshelayo ufuna ukumlala lo kona abashela abantu ngoba befuna ukulalwa bona ukuthi bona bazolala. So ziningi izinto ezenzakala lapha ngaphathi ziningi imoya ekhona
yabo. So ingakho ngithi mina ngithi mina mengikhuluma lento bengijwayele ukuyixoxa nathi basejele ukuthi le ndawo ngathi ungawumuntu ongaqina nasemthandazweni kuleya ndawo because iminingi izinto engabamba yabo ugcina uphuma usuyenye into ubosha uyenye into yabo baningi engimaziyo utho umuntu ungene utho ejele usefika useyistabane ejele kodwa nje nomunye engimaziyo wangithi yabo engathi ngifika ejele ngiyambona ngithi hayo kuyifunction ethile kanjalo kuyasilo ngenziwa kanjani hayibo uqhamuka uhamba nezitaba lapha usetshengisa isandla ngithi hayibo yabo uthi uqamba mangaka mina uthi hayi waboshwa qala kunami ngimfica ejele uthi hayi benqena undaba ukuhlala abantu abashaya inombolo ingakho ngithi mina ngeke uyohlala phana and etabane labane ejele angithi manje ihlala nga2 ama possibilities okulalana amaningi so ngeke uzungitshela ukuthi engathi yena futhi wayese enjoy le mpilo so izinto ezenzekayo lezi ejele yabo usho ukuthi abantu bona bagade ukuthi awuzolalwa abantu abashaya inombolo akusibo bodwa abangakwenza lokho yabo kodwa nabantu labantu thoda beko hayi ukuthi uhlala nezitabane uhlala la kodwa unalo moya ngiyabona umfana nje ubona ukuthi ngingadla la noma ngingadliwa la so nje hey bafowethu unzima kakhulu lo mfundi sengikhuluma ngaye namanje angazi ngoba wagwetshwa kakhulu ngicathi ukuthi uyophuma njani ngoba phela bese lento engiyikhulumayo but into engayibona ukuthi abantu bafethu khona abantu ababoshwa ngamacala anyantisa igazi kanti umuntu kune covenant ayenza with lezinto zobusathane nani kusho ukuthi kahle kahle khona ukuthi mhlambe wayejoyine lezi zinto zobusathane yeah ngoba uthi ilungelo lakhe uthi unelungelo yena lokuyenza lento wagunyazwa emkhathini you understand so kusho yonke lento ayenzayo ngoba yabona phela masela bana manje efika nje kwasa ngokunye efika esebona ukuthi futhi ubusathane obusevele bamshiya manje ejele uyabo so nje kunezinto ezikanjalo mfethu ejele ezenzakalayo iminingi imoya lapha yabo so mhlambe kwivideo landelayo nakhona ngizoke ngiveze nje ezinye izinto thinta lento engikhuluma ngayo because iminingi imoya lapha yabo izinto ezenzakalayo uthuke uthi ayibo ngenza into kanje yabo mangazayo abanye abantu othi umxoxela ngayo ethi ayikho yonke lonto bese ngithi mina phela lapha ngithi ngisuke senihlangene nabantu abahlukahlukene abahlala endaweni ezihlukahlukene so ukwazi ukubona lezi zinto ozwa ngazo abantu bexoxa ngazo umuse ekhaya ungakwazi ukusondelana nabo labo bantu but lapha usukuhleni nabo kanje so uyakwazi uvela uyibone lento ukuthi nansi lento so nje lo muntu wayepossessed yabo futhi mhlambe nayo leyo covenant benze in terms of lento ishithi njengokuthwala mengibuka ngoba umuntu obenebandla lo and belilikhulu yabo so ushuthi benza lento for for like sacrificing or something yabo so hey khaya ku TV bafowethu ngicela ni subscribe ni like bafowethu ni comment bafowethu Thembiso Cele lo yabo.